di ban ong ba ikwa la da kala le kum ngimpa shu ban ong pin khading kim ban ong treman so ba ti ne bekin sir ada ko jes la da pibot nang kata kerteng kum taru le sima tama ngingim la shu kan men im shu treman so ba be. The ASHA workers of Meghalaya today met the Meghalaya Health Minister James K. Sangma and told him that the state government should pay all their pending dues. The minister told them that the state government will only release the incentive payment for the month of April. Speaking to the media, these leaders said they have withdrawn their strike even though they were not satisfied with the minister's reply. Hadian bangila dan kajing ya rally kat tu kat menen step tu hadu bangin ayo eka appointment bangin ya keren dapat had minister ringkat bot secretary di kajing keren kelong baik ba points ki babon na kabenta ko tu kan rip ka di kila ki panpo nangi bikin ai bikin la ban examen shuai kan ni budget hadu ubanai June di kani na kaliang jengki kaliang jengki asha hingga hap yashim lam karai babon di nimpat snohon tangba ni hap ai lam kupon makila request ini bangin kin ai kata ka assurance hadu ubanai June mengin pej yakin examen ya ka budget joki kaliang jengki leaders teng ngesut ho bangin palong satisfied ti ngidang ni la ya keren hidup bala dengin pat duhon ngindang wan ya keren bagi ai la dengin bingin wan ya keren la ong hibak kini kisngi bikin sawan hidup hadian bikila ai kata ka assurance bikin pet ya kata hadu menaijun bila hapoi menaijun ada ngisut ho bak keempat ai kata kajinghon ni anta ki asha betul das jongi ngindang wan sukmat ban wan ya keren health minister pun pawang ne bangam sohon ya ke bangi ya keren bat health minister tang ba ya kanet kaliang o ka union kam dai ke jong marwai te kemut ngisngou thu la ne kam dai ke jong i concern ni marwai ngisou thu bangi nginom la ban shime karai da kilai hajar ngut ki asha jongi menta kidang ya ab yangi hapo malki ground te nakaliang jongi ngila shime karai ba menta ngingin ya chwa shapo malki ground bangi ngin yo persengau ya kene ke kubur ha ka bangi ya kran baga government ke karai jong kilai hajar ngut ke ban mi nang te ya kata karai ngin sim kumban su ben mau ba ya menta hingin nang dan halor ka strike but ya kani ngin hap hiru banet ben sengau se ki asha facilitator badang ab yangi hang te ha port but kwa ruban pentip ba nakalian ka jongi ya mentahi ngin call off no swaya ka strike tak hadu bengin sapet ken la dakila ban pendiang sisai dagi demand kat kum bagi kulap tinggi la piang dai la dakim la ingin hab ban le pasal daki we kita